I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo u još jednom tutorialu na telefonu. Pošto vidim da vam se prošli video dosta dopao po pregledima, rekao da napravim i drugi deo. U drugom delu se radi o kako dobiti ovog lika, to jest skin lika besplatno. Znači sve je besplatno, provereno da radi, vidite ja ga imam, mislim, ne bi platio za skin. Uđete ovdje, na ove tri crtice, idete settings i ovo super gel id da vam piše, odmah ispod ovoga, sound effects, tu idete. Sad čekamo se učita. Da. I sada, ovako, za ove igrice možete to da iskoristite. I da, idete ovdje, će vam pisati login, ali ne, imat će dole register ispod i registrujete se. I to je to što se tiče kad se registrujete, dobit ćete neki kod na Gmailu, to jest na e-mailu, ćete dobiti neki kod, trebate ga ukucati i to vam je to. Dobit ćete njega, to jest, čekajte, dobit ćete Barlija, običnog Berlija i dobit ćete uz njega ovaj skin. Nadam se da vam se ovo svidjelo i da će vam pomoći. Ako će vam pomoći, lupite taj like i snimit ću još neki video kako dobiti nekog brawlera ili gemove.